Hallo en welkom by hierdie spesiale episode van Blitsfokus. Soos julle die datum ken, dit is net voor Kersfees en geseënde Kersfees van ons die Blitsfokus familie af. Nou, dit gesê, vandag het ons soos altyd 'n lekker boek en 'n interessante liedjie om oor te gesels. Selfs het ons 'n interessante nuusgesprek wat kom, maar wat hierdie episode baie belangrik maak, is ons het boodskappe van die gemeenskap af. So, bly ingeskakel, julle wil dit nie mis nie. Hallo kykers en welkom. Dit is die 24ste, dit is die dag voor Kersfees. Kersdag. Kersdag. Ek is opgewonde, môre maak ons geskenke oop. Ek weet nie waar ek gaan geskenke kry nie, maar ek sal mense ook nie kwaadlik neem as hulle nie vir my geskenke koop nie, want ek is te vol nonsens. Baie mense het nou vir my gesê, hulle gaan nie vir my geskenke koop nie, want ek is te vol nonsens. Hulle gaan maar net vir my 'n gift voucher. Ek dink ons het in laasweek se episode geleer, koop net vir haar boeke. Nee, maar ek is ook baie vol nonsens oor watter tipe boeke. Ja, maar ek meen ons is seker ons kan 'n giftkaart na 'n boekwinkel toe veel kry. Exactly, dis wat meeste mense doen. Gaan nie jokkie. Ja. Of hulle koop vir my Lego Formule 1 karretjies. Dit het ook onlangs met my vriende en my familie dit begin doen. Okay, so kykers, dan weet julle wat ons vir Maar haar ek het kan koop. klaar 'n Aston Martin en 'n McLaren. So julle moet die ander van my kry. Ferrari is volgende. Ferrari is volgende en dan kan ons begin by die Red Bull. Oef. Nee. Ja, wat is daar nog? Ja, nee. Maar in elk geval, jy was die vorige aanbieder van Blitsfokus en alles nie. So ek wil 'n bietjie met jou gesels oor ons gaste en wat het jy die meeste geniet? Wie was jou gunsteling en die lekkerste, die snaakste? Snaakste. Die snaakste. Sure. Blitsfokus was eintlik vir my so lank terug. Is een van daai goed wat jy soos in 'n boksie sit. Ja. En dis soos Blitsfokus veral is een van daai goed wat 'n tydperk in my lewe definieer. Jy weet, soos daai is die tyd toe ek nog by Blitsfokus was, jy weet. Nou gaan ek die boksie moet ooppak. Wie was baie snaaks? Ek dink Skalk Besuidenhout. Was nogal snaaks geweest. Hy het met 'n lang afstand onderhoud by ons aangesluit. Maar ek dink ek het nie vir Skalk so snaaks ondervind nie, omdat hy 'n komediant is. So jou verwagting van hom is hier, jy weet. En dan is hy soos 'n snaaks, maar nie, jy weet, snaaks. Hy lag uit jou maag uit snaaks nie. Ek dink Dani de Tooy van Spoegwolf het ook voorheen, hulle was hierdie jaar weer op Blitsfokus. Ja. Ek dink ek is verskriklik intellektueel om met hulle te praat oor kleur en die see in hulle musiek, want dit kom die hele tyd op. Ek is soos, wat is die obsessie met kleur en met die see? En Dani is so, hou van kleur, ons hou van die see. Ek is soos, cool, bra. Dit is altyd daai oomblikke. Ja, maar ek het verskriklik baie lekker gaste gehad op Blitsfokus in my tyd. Woon Arends was ook vir my lekker geweest, want hy is toe pas getroud, jy weet, en ek moet beg, Woon se vrou is nou een van my vriendinne, en ek is ongelooflik lief vir haar, en ek dink sy het hom baie verander, so dit was lekker om daai groei in iemand te kan sien, wat ek vir jare mee gewerk het, voordat ek Blitsfokus toe gekom het, en toe sy getroud, en hy kom toe nou Blitsfokus toe, en ek het geweldige groei in hom gesien, so dit was my baie lekker geweest op Blitsfokus. Maar ek moet nou gaan sit en dink oor wie was almal my gaste op Blitsfokus. Ek wil net sê, ek vind dit interessant dat ons al 'n redelike paar gaste op dieselfde tye gehad het, want ek weet vir my hierdie jaar, ons het ook vir Woon Arends opgehad een keer, en ek weet Annemarie het 2 onderhoude met Dani de Tooy van Spoegwolf gedoen. Ja, hierdie is nou my tyd vir Blitsfokus, so dit is nog back in the day, jy weet. Sure, dit was seker nou al 3-4 jaar terug. Wow. So dit voel soos gister wat ek daai boksie toegepak het en gesê, hierdie is 21-jarige Irene. Maar ja, ek dink vir my ander program, Kletskompas, wat ek hierdie jaar oorgeneem het, was daar ook 'n paar interessante mense geweest. Prof Johan Coetzee het 'n paar keer met ons kom politiek gesels oor die verkiesings. So dit was lekker, half om dit in konteks te plaas. Ek dink mense kyk na plaaslike verkiesings en hulle dink, jy weet, nie my ding nie. Maak nie reg saak nie. Maar hierdie is eintlik 'n baie belangrike verkiesing geweest in die sin dat dit
jou onmiddellike omgewing raak. Ja. Jy weet die water in jou pype, die krag, die rommelverwyderings, paaie binne in jou stad, jou dorpie, wat ook al. Ja, en Marlies van Heerden, sy nee, dit is nie van Heerden nie. Marlies van Nankosi, ek het nou 'n heel ander Marlies. Ek dink nou ook so. Maar ja, Marlies van Nankosi. Nie Marlies van Heerden nie, daai is iemand waarmee ek op skool was. Marlies van Nankosi was by ons gewees en sy het gepraat oor jagluiperds en bedreigings tot die jagluiperdbevolking, al daai tipe goed. En dit was vir my baie interessant geweest, want ons kyk na die jagluiperds wat Indië toe gevat is, die Namibiese jagluiperds, en ons dink, sou nog een het gevrek, jy weet. Maar eintlik doen hulle nogals goed en is daar baie talentvolle mense betrokke by daai projek. So ja, dit was lekker. En Michelle McLean. Wie? Michelle McLean. Wie is daai? Namibia se enigste mevrou heelal. O, okay. Ken jy nie vir Michelle McLean nie? Ek gee nie veel aandag aan. Namibia se enigste mevrou heelal nog ooit. En wat vir my lekker is sy het na ons toe gekom en gesê kan ek asseblief 'n onderhoud kom doen en praat oor Johanna Swartboy. Aha. Wat toe pas gekroon is as mevrou Namibia en sy was geweldig trots op Johanna en het gesê, jy weet, hierdie is 'n beauty queen. Jy weet, en dit nog voor al hierdie drama met wat is haar naam, Suzike, wat maar ja, en dit was my lekker om te hoor dat iemand soos Michelle McLean nog steeds daai legacy aan die lewe hou. Jy weet, en veral Johanna is 'n beautiful meisie, moet ek vir sê. Ek het vir haar gekyk in die mevrou heelal kompetisie en sy het so editorial, sy lyk asof sy in Wouwburg. Sy's my beautiful, sy's my baie mooi vrou. Ja. Maar dis nogal interessant van my kant af die verskeidenheid van gaste wat 'n mens opkry op hierdie tipe shows, want hierdie jaar alleen ons het pageant wenners gehad, ons het coaches gehad, ons het sportcoaches gehad, ons het sportspelers gehad, ons het beauty coaches gehad. Ons het musicians gehad, ons het artists gehad, ons het 'n chef gehad. Ons het ook 'n chef gehad. Ja, maar is dit nie lekker nie? Dit is lekker, om net want iemand se brein te kan pik. Ja, en veral as kyk, jy kan nooit alles doen in die wêreld nie, nee. So dit is altyd lekker as jy hierdie verskillende mense inkom en jy kry hierdie jy leef jou half in. Ja, en dan leer jy al die goeders. So byvoorbeeld iemand soos my, ek wou as kind wou ek 'n chef gewees het. Ek wou ook 'n musician gewees het. Ek wou ook 'n artist gewees het, kuns gedoen het en alles. So kinderdrome. Ek dink wat vir my baie lekker is omdat ek myself van kleins af so ingeleef het in ander mense se wêrelde in jy kom met vrae vorendag wat jy eintlik nog altyd gehad het. So dis vir my baie lekker om daar te kan sit en hierdie vrae te vra wat ek nog altyd gehad het, wat ek nog altyd wou geweet het oor wat dit is om jy te wees. Jy weet, hoe is dit om in jou wêreld te leef, om te doen wat jy doen? Dis altyd vir my baie lekker. Kyk, ek moet beslis met jou saamstem. Veral as iemand wat 'n klomp goed as 'n kind wou gedoen het, soos wat ek mos voorheen gesê het. Ek wou kuns gedoen, ek wou musiek gedoen het, chef geword het, al daai. So ek moet beslis met jou saamstem. Dit is 'n heel ander gevoeling om daai kans te kry, om daai kindervrae en alles net te vra en uit te vind en dit te beleef. Nou, ja nee, dit sien nou laat ons so 'n bietjie nostalgies raak hier. So dink ek ons gaan dit dink ek ons gaan maar hierdie nuus net hier so eindig, dat ons maar nog 'n bietjie kan gesels later aan. Maar kykers, dit is amper tyd vir ons laaste onderhoud van die jaar. So maak seker julle gaan nêrens nie. Hallo en welkom by hierdie episode van Blitz Fokus. Nou, soos julle kan sien, ons is 'n bietjie by 'n ander plek. Nou, ons het nou wel getrek, soos ons 'n bietjie snaaks werk met waar ons onderhoud doen. Nou, dit gesê, ons is hier by Wanderers om 'n bietjie te praat met 'n squashspeler van buite Namibia af en 'n bietjie uit te vind oor hoe is sy tyd hier met ons. How are you today? I'm very well, yeah.
I'm glad to hear that. Now, Sam, could you help me a bit with your surname? It's Gerrit. It's like the Dutch. For a lot of people, it's very difficult, but Sam Gerrit. Sam? Yeah. In Dutch, we say Sam, Sam? and then Gerrit. Sam Gerrit. Perfect. That's actually a pretty good pronunciation. Yeah. I'm glad about that. I actually have a friend named Gerrit. Yeah. So it's Similar. a bit strange. But so let's start off with what brought you to Namibia? I went here last year for the tournament. I mean, it's obviously it's great points for my ranking. But I also had a friend here living, so I could stay over there, and it also always makes it more easier to travel. If you know someone who you can stay with, like the squash players, we don't have a lot of money, so you don't have to spend any money on accommodation. He will know the way around everything, so that made it very interesting to come here. Oh, And I absolutely enjoyed it last year. The weather, the people, the food. now if you enjoyed it last year, then this year had to have been better, right? This year was even bigger, and also might be even better. Yeah. Yeah. It was, So now, this friend of yours, did he take you to see any sites? Did he take you sightseeing? Any fun places? yeah, we love to play pool together, so we often play pool in the pool clubs here. But I think the highlight, especially from this week, was is a very big farm. And a farm here in Namibia is way different than a farm in the Netherlands. Oh. I mean, it's huge. The area of the farm is bigger than the city where I live in the Netherlands. So we went there the last couple of days, and we had a brilliant time. It was a lot of fire, a lot of meat. It was nice. It was very nice. Hopefully, when you come back next time, we can take you to the big places, the canyons, dunes, the sea. I would love to. Well, that's definitely something to look forward to. Now, how about you help us understand now? Because I know squash is it's a bit of an unknown sport, right? It's not as mainstream as like football and rugby and all of that, right? So why don't you talk to us a bit about what is squash? Squash is, I mean, it has so many different aspects. It's so tough. You have to be athletic. You have to be flexible. It's mentally very tough. And people also say it's like a sort of chess game. You will play with your opponent. You have to break them down. There are so many different aspects in squash. What I think it makes it very, very cool. I mean, it's not only. I would never be able to go like in a running competition or something, because for me it's like who runs the fastest wins, which is obvious. But in squash there is also the game element and all that around it, and the mental that makes it Now, interesting. can you explain to us a bit more about how to play squash? It's a lot of people say tennis against the wall. I don't like to say that, but tennis against the wall might be easy for a lot of people. It looks that way. So you can't fault someone to automatically think. No, especially when they never played it, never seen Yeah, it. Then, okay, but the ball is a whole lot less bouncy. Mm. So only in this court, on altitude, it's different because there the ball bounces more. Yeah. But the ball can bounce only one time, or you can play it in a volley. You can play till 11, best of 5 games. Okay. And, it is a whole lot of running. Yeah, I've seen, especially in such a short space. Have you ever played it? Of course. I played once and I lost Yeah. badly. So you never played it again. It's rather difficult to keep the force necessary to get the ball to bounce back. Yeah. Because I originally played tennis, right? And you have to hit a lot harder in squash, at least from my one-time experience. Yeah. Might be also the technique. Yeah, it's all other sports, so the technique and everything. No, you're definitely right about that. But now, speaking of, what would you say is the hardest part about squash for you? For me personally, especially coming in this level, it's mental. Mental. It's trusting your game plan and hanging in that game plan, and then because your opponent will break down at some point. That might be after 2 games, might be after 2.5 games, but you never know. Like
what you're doing might not seem the right thing to do, but it will end up being the right thing to do. And trusting in that part is sometimes difficult when you start and it doesn't seem working. You want to do something else because you want to find solutions. Yeah. But hanging in there is Trusting the it's plan. tough. Yeah, it's Yeah. a tough thing. It's a tough thing. Yeah. Now, on the flip side, what do you enjoy the most about squash? Winning. Okay, we all enjoyed the winning. So besides that, what would you say? Yeah, it's you come off court and you're absolutely done. Like I will be laying on the ground. I cannot say a word anymore. It's just it takes so much out of your body, which is such a Good feeling. rewarding feeling or Yeah. something. And I think the game side, the chess of it. I think I'm a pretty I would say a smart player on court. I'm not the most physical player. I think I'm good with my racket, but just like thinking. Also, when I'm coaching behind the court, I will be playing the match. I will sit like this and I will go to the ball if if the player I'm coaching is not going to the ball. So like thinking about the process, thinking about what to do, finding solutions. That part I love. It's a chess game. So you coach as well? I do coach as well, yeah. And it's very at tournaments. It's very you often coach each other. You barely go with your coach to a tournament because you have to pay. It's expensive. Yeah. Now, do you coach in an official capacity, or is it just something that happens? It's mostly something what happens. I also I do coaching as work as well, just to get some extra money. But that's only juniors. I like to coach juniors because they can be something in the sports world still. Yeah. Like coaching older people, I mean, they can still really enjoy the sport, but they do it because they enjoy it more. Yeah. And they know that they're not going to be top 10 of the world. And the kids, they sometimes do have that ambition, and that's what I like to push them into. Oh, that's very nice of you. So, and I also think, I've always said, I think I missed that a little bit in my career, that there was someone better than me just To help you. To push, help you forward. push Yeah. me, yeah. Well, it's a nice thing that you're doing there. Now, what about your journey? Let's talk a bit about that. Where did you start with squash? Start when I was very young. I was my dad always took me in the Mexicozy, and like the thing with toys on it, I had squash balls hanging on there. It's I would say I was brainwashed, but like when I was one, I was playing like we saw off the grip of a racket because the racket was almost bigger than I was, and played sort of hockey on court with the ball. And then since I was 3 years old, I really started with a trainer a couple times a week, training, and then it grew from there. I think I played my first junior national championships when I was 6. I probably got last, but it was under 11 now. What could you expect? I'm 6 years old. I played it ever since. I tried some other sports, but I never enjoyed it. It never fit. So you quite literally have been playing squash your whole life. Yeah. Wow, that's actually kind of amazing because I know that there's so many people out there that simply quit. Yeah. The moment it gets tough, they just quit. But meanwhile, you've been playing your whole life essentially, right? Yeah. Considering that so many people stop when things get tough and everything, how do you push through with that? How do you push through when things get hard and everything? I think I always had kind of the philosophy of that the moment that's tough, that's where you learn the most. I remember going to the US 2 months for coaching, and that was day in day out training. I had no one to train with. I was not in a nice city. No one really to talk to as well. It's really an alone feeling, and especially off season there are some brutal training sessions that you don't want to do alone. And I remember really putting a schedule for myself that at 6:30 I was already in the club training.
then coaching, then training again, and I went home, eating, and then at 8 o'clock I was in bed again, and it happened again every day, 2 months. I did not enjoy it, but when I look back at it, I did learn a lot from it, and I always pushed through there, which is also like a very good feeling. I did learn a lot from it. So that moment that it's tough, you will always think like, I don't want to do this. Like, there is no happiness in what I do, so why would I do it? But I don't think necessarily you have to do things that make you happy all the time, or that you want to do all the time. I mean, that you can never You do. can't. You can never do Yeah. always things that you want to do, or always things that make you happy. And I think if you do things you don't want to do very regular, I mean, there's always also been studies to it as well, but it will make you a happier person in the end. Ja, goeiemôre. My naam is Steven Berry. Ek is die voorsitter van Wanderers Squash Club en ook een van die hooforganiseerders van die BDO Namibiese Ope 2025. Ja, dit was ek wil amper sê die grootste sukses van ons sportse geskiedenis in Namibië verseker. Ons het 'n baie hoë standaard gehad om te bereik as ons kyk na verlede jaar se sukses van die $9,000 event. Hierdie jaar was 15,000 en dis net vir die PSA afdeling. Maar ja, as gevolg van verlede jaar se sukses het ons rekord toernooi gehad hierdie jaar in terme van inskrywings. Hierdie het 135 inskrywings gehad, 247 wedstryde, 40 verskillende lande wat deelgeneem het, waarvan 40 buitelanders van 14 lande. So dit was regtig iets om oor opgewonde te wees en om te dink waarheen gaan squash in Namibië nou. So ons is baie opgewonde en soos jy kan hoor, my stem is nog steeds half weg en is nog 'n paar dae later, maar ja, nee, ons is baie trots en ja, ons is klaar besig met ons beplanning vir volgende jaar en om te kyk of ons nuwe borge en groter borgskappe kan kry en hierdie toernooi nog groter kan maak. So enigiemand wat belangstel in muurbal, is nou julle tyd om betrokke te raak, want ons hou toernooie vir alle vlakspelers in Namibië. Maak nie saak of jy 'n beginner is, of jy die kaas en wyn afdelings wil speel, of saam met die pros wil speel nie. Ons nooi julle almal uit, want squash muurbal is besig om baie groot tree te vat en ons is baie opgewonde vir waarheen ons gaan. En ek is redelik seker enigiemand wat belangstel in die sport wil nie hierdie trein mis nie. If there's one advice I could give to the younger players out there, it's probably doing things you don't want to do, which sounds maybe weird, but to explain it very easy, the sport sessions that you do want to do, you will do them anyways. But the sessions that you don't want to do, maybe it's a gym session or an assault bike session, those are the sessions that you will skip the fastest. Those are the sessions that you want to push through, because that will build character. But I'm thinking it more in a bigger sense of putting yourself out there and doing things that make you feel uncomfortable. A kid that I coach asked me if what I do makes me happy, and there are some things about me as a squash player, what I do that makes me very happy. Like the trip here in Namibia, for example, it's one of the best moments of my life. But in general, my training weeks, all that stuff, is not per se things that make me happy. And to do every day, day in, day out, things that actually don't make me happy, makes me more grateful for the things that I do have, that do make me happy. Eating with my family, going for a dive in the sea, things that I do have, that it makes that feeling stronger. So going out there, make yourself feel uncomfortable, doing stuff you don't want to do, is, I think, my way to
eventually be a happier person and grateful for the things I do have. So I think that's an advice that I do want to give to anyone out there, actually. Not only younger squash players, but anyone. Welkom by Nuut op die Rak, 'n plek waar ink en denke saamvloei en elke boek 'n geheime wêreld oopsluit. Sit terug met jou koppie tee of donker koffie. Laat die stilte van die bladsy jou omvou en kom ons delf dieper in die betekenis agter vandag se verhaal. Vandag gesels ons oor Twyfelbos deur François Loots. Twyfelbos deur François Loots speel af in die Oeverberg van 1829 af en volg die verhaal van Sophia Troeter, 'n vrou wat na die dood van haar jongste seun besluit om haar eie pad te loop. Sy vestig haar op 'n klein stukkie grond waar sy selfstandig wil boer, sonder slawe of voermanne, 'n ongewone en gewaagde keuse vir haar tyd. Terwyl sy probeer om haar rou, skuldgevoel en onsekerheid te verwerk, raak die natuur, die gemeenskap en die geskiedkundige tydsgees deel van haar innerlike reis. Die Twyfelbos self word 'n simbool van haar emosionele voorstelling, 'n plek waar stilte, angs, maar ook moontlikheid heling. Die roman neem 'n donkerder draai wanneer 'n moord op die Bokpad aan die ander kant van die Akedisberg plaasvind. Jan Teselaar, die nuwe veldkornet, word op die spoor van die moordenaar gesit en die ondersoek raak al hoe meer verweef met die lewens van die plaasgemeenskap, insluitend Sophia. Saam met temas van verlies, identiteit, sosiale verandering en geloof, ontvou die verhaal in ryk, beeldende taal. Twyfelbos bied 'n verweefde kyk op persoonlike worsteling en groter samelewingskragte, 'n storie van intrige, morele vrae en die soeke na plek en betekenis in 'n veranderde wêreld. En so sluit ons nog 'n hoofstuk by Nuut op die Rak. Mag die woorde wat jy vandag gehoor het bly spook in jou gedagtes, soos die laaste lig wat oor 'n biblioteektafel val. Tot volgende keer, bly lees, bly vra en bly dwaal tussen bladsye van die onbekende. Welkom by Voor in die Koor, 'n plek waar die skaduwees van klank en die diep geheime van musiek ontbloot word. Hier duik ons in die gevoel en betekenis agter musikante en hulle liedere, terwyl die tyd stadig verbyglip en elke noot sy verhaal fluister. Vandag gaan ons gesels oor Kalahari Kersfees deur Jan. Nou die lied beskryf 'n nostalgiese Kersfees op die plaas in die Kalahari, waar die spreker herinneringe koester van kinders wat in die stof speel, oggende saam met ouma en oupa op die stoep en die eenvoudige vreugdes van die plattelandse lewe. Kersfees word hier geassosieer met saamwees, liefde en dankbaarheid. En die spreker verbind dit met 'n gevoel van seën en gewees van bo af. Die somerkersfees in die suidelike halfrond word gevier deur tradisionele plattelandse ervarings en familiebande. Terselfdertyd beklemtoon die lied die eenvoud en opregtigheid van Kersfees, waar materiële dinge minder saak maak as die herinneringe en gemeenskap. Die spreker wil niks aan hierdie tyd verruil nie en herinner die luisteraar aan die belangrikheid van familie, saamwees en die klein dinge wat Kersfees spesiaal maak. Van koffie en boerbeskuit tot die gelag van kinders in die plaasdam. Die lied straal warmte, nostalgie
en 'n diep waardering vir die Kalahari lewe uit. Dankie dat jy saam met ons in die skaduwees van klank en betekenis gereis het. Neem hierdie stilte. Laat die laaste notas nog naby jou hart weerklink en kom terug volgende week om die geheime van 'n nuwe kunstenaar en hulle musiek te ontbloot. Kykers, ongelukkig is dit altyd wat ons het vir hierdie episode, maar ons is hier saam met julle, so geniet julle Kersfees en geniet die res van die jaar ook. Tot volgende week, totsiens.